Jingpule na kitab Genesis kelenong bakat san, kadakot iwe hadu kat ar, bakat hinyo hadu kat pra. Hadien kine ki ktien utrai kalapoi ha Abram ha kejingyo ipau. Wat ting ko Abram ngalong kasti jompi, pin sayo kabainong kabakraw, Henry Abram uloong. Ko try ko Blei ayu gen men yanga. Naba ngayay long klem kun sadya, par unong yo pateng, ya gaying junga ulong u Elizar, uba na Damascus. Nangta u Abram uloong shu, hakmi, mem shem ay kun yanga, bad umraw ubakha haying junga, unsulong unong yo pateng junga. Tihakmi ktien utray kalawan hau. Une ubriu un omlong unong yo pateng jumpi, ukun jumpi hi un sulong unong yo pateng jumpi. Kumta ulakot yo u shabar bat ulaong, tok miet shabaneng, bat banyo ya kiklur, ada pila banyo yaki. Hangta ulaong hau, katni kikun kiksiu jumpi kin sadon. Te ulanget yaw try, bana kani kadaw, ula kama ya kahok hakmat ublei. Ulaong hau, ngalong utray, ubala wan lam yapi, na gari ur jong kikaldi, papintup yo ya kane gari, kabangan ay hapi. Henry ulaong, atray ko Blei, kumno ngantem, bangan sayo yaga, te ulaong hau, tuwan ra yanga, kaway kamasilun, kabalais nem karta, kaway kablang kabalais nem karta, uway ulang rod ubalais nem karta, kaway kalingtkur, bad iway ikun paro. Te ulawan ra ya kine baro hau, ulaot arliang yaki, bad ulabu riang ya gitkot, mar senda ya kisim, te shem od arliang. Haba kipukni kilawan hiar halor kita kimetya, u Abram ulabeno yaki. Haba kasngi kalano mansem u Abram ulasho samthya, te kamir basngoping kalateleb yu. Haba kasngi kalano badladum hakmi uway ukiuding, ubami tedem bad kaway kamusa kabameding kilayad namat pedeng kini kitkot kitkai. Hagata kasni utray ulayate jutang badu Abram da kabaong hakikun kiksiu jompi nga ay ya gane gare nadu kawa Egypt hadu kawa ba kawa Euphrates kaktien jong utray kasam shispa asan garkot iway hadu saw but Henryu hadu kendai do ay ngu ya utray do kirpat ya kakerteng jongu do bin bana ya ki kam jung u ha ki jait bin riu turwai ha u turwai ya ro ya u do ya lab ya ki kam phila jung u to small sarong ha ka kerteng bukhu jung u ai ba ki do nud ki bawat ya utrai kin smoke men do wat ya utrai udai ka bor jong pi do wat bandan bat u shilenter Pi ko kun koksiu u Abraham u Shakri jung u, pi ko kun u Jacob u balajit jung u, ma u udei utray u Blei jungi, u nong hukum halor kaperthei paro, junom u kinmau yala kajutang, yala kakular 6,000 pateng benriu, ya kajutang pa ulayate pat u Abraham, kakular pa ulakular ha u Isaac. Ka gospel kadkum u Matthew bukuj kelenong kabahinyo, kadukhat katsan hadu arpo. To sumar na kinong yathu lupa balamler, ki wan shapi kum kilang brod, pose kilong kisuri babenjan. Na kiso jongki pin itu yaki, kiding siya kim med da kiso wan, lemne kinyot siya kim med da kiso dembor. Uding ubabha umet kiso kibabha Henry, uding ubasniu usay kiso kibasniu, uding ubabha umla bansay kiso kibasniu, bad uding ubasniu umla bansay kiso kibabha,
Man la uding ubammen uso ubabha en khetno but un bread ha gading nga ong biang phin ithu ya kinong yathu lupa balam ler na ki kam jongki ka gospel jong utrai